속장 니경아라 세로나 니경아 नेपाली देखेराङ्गी सोंरोना नेपाली जुन पेज नम्बर छ 170 है 170 पेजमा नेपाली 170 पेजमा वास्तविक बुद्धको अमृत वचन भन्ने एउटा ठुलो अक्षरमा माथि लेखेको छ 170 पेजमा या ता दिन्दा ता दे मुशी 당에 로글로기 책인다 무시 덤베 숨기 뒤지 셰차와 죽소 나모 따사 භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුදාසා බුද්ධම් शरणं गच्छामि धर्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि 셰 통말 겸내 군주숨다 다자기 덤바 투병 까진 젠데 그자 엉은도 땅에 대바되바다 동행미되바 찌규르기 견루지다 제라 낭주 되니로 상말라 참지 뜻이 될래 슈구유 댕 되럽 니슈자지 제순기 되당스다 제 베제기 느바 저기 에덤밤 소야 아니 미사일 소야 딘데기다 지당는 거랑 쪽이다 맹기 제라 소바 아니 지 독제라 소바 지당기 천자기 소야긴 제라 소바 딘데기 제다 천자 딘수기 배시우 야르게 드베 뒤제로와 딘자 제순기 뒤당 치모보 야르게 수드자마다 출로라 약직 사자 이나엔다 강바 이나엔다 대낭기 진제 이나엔다 미소기 즉 돌로 건당 이나엔다 사야 동야 이나엔다 모달로 소바 이나엔다 어떻게 가네 때나야 벤조르기 토네 치모보 야르게 시고지 드베 뒤제레스 치모보 야르게 이갑들이야 신윤라 도낭 칠송기 겜베 낭바자 마세 수르네베 신윤진기 견조 망베 낭초라 도낭 침부 제대 퇴섬롭종 당 냠렌 남기 여발라 닝네 제수이랑 슈구여 어떻게 봐도 줄록다 जुन वास्तविक भन्छ बुद्धको अमृत वचन वास्तविक बुद्धको अमृत वचन सर्वप्रथम पाली भाषामा नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स लेखेको छ त्यसपछि सर्वप्रथम शरणै त्रिरत्न बुद्ध धर्मसँग तथा शास्त्र मुनिन्द्रको कृपा गुणहरू स्मरण गरी पहिला वन्दना चढाएर सुख चाहने र दुःख नचाहने एक समान भएका सर्वसाधारणहरू र विशेष गरी बौद्ध धर्ममा रुचि राख्नेहरूलाई म हृदयदेखि नै अनुमोदन सहित टासी दिलेक एवं नमस्कार व्यक्त गर्न चाहन्छु यो 21औं शताब्दीको नयाँ शास्त्रहरू भन्ने छ त्यो चाहिँ एउटा एटम बमहरू मिसाइलहरूको एउटा सिर्जना देशमा अहिले यस्तो एउटा मिसाइलहरू तयार गर्ने त्यस्तो शास्त्रहरूको सिर्जना भएको एउटा युग र विशेष गरेर बाहिर भन्ने शब्द यो भौतिक विकास बाहिरी भौतिक विकासको बेला जस्तै घर जस्तै हामीले देखिरहेको छ प्रत्यक्ष रूपमा जुन भौतिक विकासहरू भएको बेलामा पनि शैक्षिक क्षेत्रमा अत्यन्तै रुचि बढ्दै गएकाले बौद्ध मार्गी मात्र नभएर स्वतन्त्र विचार राख्ने शिक्षित वर्गहरूले जस्तै बुद्धिस्ट हो या नन बुद्धिस्ट हो वर्गहरूले पनि बौद्ध धर्ममा अधिक रुचि राखेर श्रवण चिन्तन अध्ययन र भावना गरिरहेकोमा म हृदयदेखि नै अनुमोदन गर्दछु या तातेने दिशुदे 탈람들 잠링 친앙 강설 예배 뗀베 진죽 낭보 쪼르 체베 친앙 미리 낭초로 도낭 유경 까덴소 슝점번 남라 따와르 미콘베 겨원 남라 중세 팬도 레베 낭바 상게베 최대 로종암 신경 오여 토네 모주 도르들라 닝부 창화당 고대와시 지톱 슈규 인스 데바도 질로다 यसपालि विश्वका देश विदेशमा रहेका प्रमुख बुद्ध मार्गी बौद्ध मार्गी स्वदेशी परदेशीहरूमा बुद्धको धर्मप्रति रुचि भए तापनि सूत्र तथा शास्त्र अध्ययन गर्ने फुर्सद नभएकाहरूलाई थोरै लाभ पुग्ने आशा साहित भनेको राम्रो विचार बौद्ध धर्मको शिक्षा वा ज्ञान मार्फत छोटो परिचय सम्पूर्ण सरले युक्त भएको र सबैले बुझ्न सजिलो सकुन् भनी सक्दो प्रयास गर्दछु या तातेने
대양들 자외 사제 탐 리우숨기 토네 시규 임베스 봐 딜라숨 낭주기 평연당 괴밭 김전 셰바 당부체 니바 덴베 숭베 낭주 모트바체 숨바 낭주 모트네 지다른 냠솔렘베 추유셰바체네 다 달랭이 낭주 모트 제야디 뎁디 시자체나 사지 숨레 당예 안다 니마 나기 아니 제림체나 당보다 니버디레 낭주기 평연다 그베 김전 셰바디다 직 덴베 숭베 낭주 모트바세데 니더 ting이 강네 शुक्युछे र पेज नम्बर पछाडिपट्टि छ 171 मा प्रथम अध्याय बौद्ध धर्मको लाभ एवं आवश्यकता खास गरी आज 3 विषयलाई आधार मानेर बौद्ध धर्मको परिचय तल दिएको छ बौद्ध आज 3 विषयलाई आधारमा राखेर बौद्ध धर्मको लाभ तथा यसको आवश्यकता दोस्रोमा भगवान बुद्धद्वारा वर्णन गरिएको बौद्ध धर्मको परिचय तेस्रोमा बौद्ध धर्मलाई बुझेर त्यसप्रति अभ्यास गर्ने तरिका र यसपालि 5 दिने जुन धर्म कार्यक्रम प्रवचन हुन्छ र विशेष गरेर बौद्ध धर्मको लाभ तथा यसको आवश्यकता प्रथम 1 र दोस्रोमा चाहिँ भगवान बुद्धद्वारा वर्णन गरिएको बौद्ध धर्मको परिचय यो दुईटा विषयले चाहिँ परिचय अथवा यो दुईटा विषयको व्याख्या गर्नु हुन्छ भनेर गुरु बताउँदै हुनुहुन्छ त दिछेरवा त देला 당보 다키란주 신디갸고나 신디지견 당년에 빼제디 또 격스샤 다 당보년라 낭주기 도당지어와 디지 흉년데스 남바상계의 최기 도당대 다 당보 도스인다 다기 진진 자벨라마 겹순 군득이 당이 경군 경원 탐진 ken신 스버침보 주진 잠배 강원 로산 이시 딘진 가수 스송원주 총반매변데 배상보 당 용다 안에베 잠링 용다래야 달래라마 전에 경원 군진 주시버 첨보 더 콩기 간데 송고래 슬라바이나 아니 조와 심진 찍라 상기기 최 아니 마제기다 최래야 다 티베 갑라 티당니요 템바 지생기 왕도 체네 티당직 강사 거생기 왕도 체베 티당직 체네 티당니요레 토만티셰 마체 템바 지인도 당게 토네 티당직 양 강사 케버와 믹슬제 케버와 딘디지기 라 도당직 니 अब विशेष गरेर बौद्ध धर्म हामीले बौद्ध धर्मको एउटा तरिका विधि हामीले बुझ्नुपर्छ जान्नुपर्छ भनेर गुरु बताउँदै हुन्छ यो विधिमा चाहिँ अब परम पूज्यनीय गुरुको आफ्नो एउटा छवै लामा परम पूज्यनीय दलाई लामाको अनुसार भन्ने हो भने सर्व प्राणीहरूलाई जुन एउटा कसरी धर्म उपदेश दिनुहुन्छ धर्मको एउटा प्रचार कसरी गरेको छ भन्दाखेरि दुई प्रकारले गरेको छ भनेर गुरु बताउँदै हुन्छ त्यो एउटा सबैले एउटा सामान्यता रूपमा एउटा धर्मको एउटा उपदेश दिन्छ हैन बौद्ध धर्मको एउटा सामान्यतय रूपमा एउटा बौद्धको धर्म एउटा प्रचार प्रसार र उपदेश दिने एउटा तरिका र अर्कोमा दोस्रोमा चाहिँ एउटा विशेष गरेर एउटा विशेष प्रकारको पुद्गलहरू हुन्छ गाउँछ भन्नाले जस्तो विशेष प्रकारको व्यक्तिहरूलाई चाहिँ एउटा समेटेर अथवा चाहिँ राखेर पनि एउटा बुद्ध धर्मको एउटा विधिहरू बुझाउने एउटा तरिका छ त्यसप्रति दुई प्रकारले चाहिँ उहाँको एउटा परम पूज्यनीय दलाई लामाले यसरी चाहिँ धर्महरू उपदेश दिने तरिका दुई प्रकारको छ भनेर गुरु बताउँदै हुनुहुन्छ ता 송야데 경구rum징 송바레데 경구rum징기디 송야데 ngangyurnyingmege 안베 키투침부 시부지 종요 말에 오 ngangyurnyingmege 캬바침부 지기 아니 대비 나라 차배 나라 템바 지생기 왕도 쳐봐 가사 거생기 왕도 쳐봐 세네 찍디 배주 땅 요러와 오디 경구rum징기 sig네 아니 군둥기 디 야쿠시라도 송제 아 군둥이 송바레 디디 찍디 송경 오마데
nganju nyingmegi ani khiduk chimbuchi res. र यो जुन दुई विधि छ जुन बौद्ध धर्मको अध्ययन गर्ने अथवा चाहिँ बौद्ध धर्मको एउटा उपदेश दिने दुईटा विधिमा चाहिँ परम पूज्यनी दलाई लामा गुरुले भन्नुभएको हो र यो एउटा ग्रन्थ चाहिँ विशेष गरेर यिङमा परम्पराको एउटा महापण्डितले उल्लेख गरेको महापण्डितले रचना गरेको किताबको आधारमा चाहिँ यो दुईटा परम्पराको यो बौद्ध धर्मको एउटा धर्म उपदेश दिने विधि चाहिँ यिङमा परम्पराको महापण्डितको द्वारा चाहिँ लिनुभएको हो भनेर गुरु बताउँदै हुनुहुन्छ। 다 딩니기 나네 템바 지생기 토네 아니 낭주 티당 라야디 요러와 디 가디 다우르 라와이나 페나 잠물링 디나라 아니 신윤지 조당지 요러와 페나 잠물링 디나라 아니 지 유럽이나인다 아메리카이나인다 야가이나인다 바유이나인다 에시아이나인다 지당 가런주 지용기 랍데 야고레 되는 랍데라 마림 되는 딩림 되는 토림이 거래 마림 진짜 중이 돼 되는 딩림 BM에 되는 토림도 되는 doctor degree 체스네 랍데 지기 도당 찍 열어 봐 다양 롭종 지경이 리카시 랍데를 균이 만들어체 개개 미직 투니 미 개개 찍다 롭도 코라 미지투 아니 강배 나로 투신 되기 라네 야 롭종 대당 찍 열어 와오 딩인 디낭시르다 템바 지세 세야데 잠링 치기 아니 지 랍데 도당라 부구소 칸데 롭종기 림발라 테기도 티 도당낭시 낭바상게바 치토네 도와심제 남기 도당직 다 강사 고제 수드 라마 찍다 로마 찍니 코라 깨왕어마기 레다 몰럼 여바 로마 디네 깨왕어마네 곰냠네 제네 박자 여바 딘데니 투네 아니 코랑이 찍고지 아니 쿠스모지기 더네 아니 지금 지금 나기 냠네 내가도 좀송 아니 곰갑 도스제네 도단 직제네 니여봐 제가 어디 니들 쓰고 왔다 빼디 거송아 빼디 신송아 어디 니래 제가 디임바 인자 다 강사 거생기 토네 최 최당세야디 변한 아주 주르가라데 미망부츠 좀네 엔데 시에네 용해요 말에 다 미리미리게 감담해발 때에 수수 강변나를 진다 결혼 파티단 되는 공개인다 결혼 직제인다 그 상원되버인다 그 대조인다 그 디디인다 디갑long 온도 디땅 거서는 그런 도단 직 디투몽을 시에되나 펜도시라 요 말에 다 투몽라야 낭배추 모드체 제셰갑 디디직 제외 갑라야 다 가르쳐 점버레 세네 라와 임바이나 투몽 토라 가르쳐 점버라나 아는 원네 템바 지 조당도 춘베 토네 방진 당부 두신다 니버 두신다 두세데 나좀 남바 지용기 조당 두스 도그레 세네 송야데 도고요레스 अब जुन दुई प्रकारको जुन धर्म देशन अथवा चाहिँ धर्मलाई बुझाउने विधिमा चाहिँ प्रथम जुन अघि जुन प्रथम चाहिँ सबैले एकै ठाउँमा चाहिँ राखेर एउटा धर्म प्रवचन गर्ने अथवा चाहिँ धर्म दिने तरिका त्यो विधि जस्तै उदाहरणमा यो विश्वभरि नै जुन कलेज युनिभर्सिटी स्कुलहरू सबै बनाउँछ त्यो एउटा एकजना विशेष व्यक्तिको लागि हैन त्यो आधारको रूपमा उदाहरणको रूपमा भन्नुपर्दा एउटा कलेजमा सबै मान्छेहरू चाहिँ त्यहाँ भेला भएर आफ्नो एउटा अध्ययन ज्ञान प्राप्त गर्न सक्छौं त्यो एउटा विधि त्यो एउटा उदाहरणको रूपमा जस्तो र दोस्रोमा एउटा विशेष प्रकारको एउटा व्यक्तिहरूलाई चाहिँ एउटा धर्मको ज्ञान दिने एउटा विधि छ त्यो चाहिँ एउटा आफ्नो पूर्व जन्मको एउटा पुण्यले गर्दा अथवा चाहिँ आफ्नो एउटा ठुलो यही जन्मको एउटा ठुलो पुण्यले गर्दा पनि त्यो विशेष प्रकारको एउटा सम्बन्ध भएर चाहिँ एक दुई जनालाई विशेष प्रकारको ज्ञान दिने एउटा विधि पनि छ भनेर गुरु बताए त्यसैले पनि त्यस्तो एउटा विशेष प्रकारको एउटा व्यक्तिहरूलाई दिने जसरी यहाँ हुँदैन यो एउटा सबैले एक ठाउँमा राख्ने तरिका चाहिँ हामीले अपनाउनु पर्छ त्यो तरिका चाहिँ यहाँ दिने हो भनेर गुरु बताउँदै हुनुहुन्छ कांसो गोसेन्दी टुसिन टेबो सोराउचिरेस मिक्सिलकी एउटा विशेष गरेर एउटा व्यक्तिलाई जुन अब बोलाएर अथवा चाहिँ जुन ज्ञान दिने तरिका चाहिँ
एक दुईजनालाई एउटा घरमै बोलाएर एउटा अथवा चाहिँ ट्युसन दिने जस्तो एउटा तरिका हो भनेर गुरु बताउँदै हुनुहुन्छ 어다 테레 저자 디 임바 윤두 템바 지인 조당 가사 고센 조당 니 요레스 다 템바 지생기 조당 대 뭐네 당내 날렌제기 케베 조당디 차도 요레 저자 디리 임바 인자 저기 날렌자기 케바 된조기 상기기 템발라 죽두 간데 죽샤 디낭시 ngaranzo nangba chiyongge inaya 상기기 템발라야 죽용도 날렌제기 케베 주당나 신주고레스 र यसमा चाहिँ प्रथम जुन एउटा सबैले एक सामु एकताको रूपमा हामीले जुन एउटा उपदेश दिने एउटा विधि छ यो चाहिँ एउटा नालन्दा जुन इन्डियाबाट जुन भारतवर्ष इन्डियाबाट आएको जुन नालन्दा विश्वविद्यालयको एउटा परम्पराहरू छ त्यो परम्परा चाहिँ महापण्डितहरूले गर्ने विधि अथवा चाहिँ उहाँले उपदेश दिने परम्परा हो भनेर गुरु बताउँदै हुनुहुन्छ धेरै 진짜 내려 임바 인자 다 계란조 투로 야고 중에 다 상기기 템발라 죽세데 간제레 라나 다디 빼자나라 셰바다 라멘 셰바 마세 나랑게 냠용요로와 나의 디낭신 치는 도로와 진짜 디 임바 윤두 다 상기기 템발라야 주라야 텔라 다 통말 다 구조스마 겹소 도나엔디 그래 만도나엔디 그래 케카요 말에 강달 당부 가르 거래 라나 아니 로베 안치게 가르수래 다다 날렌데기 케베 주게 아니 저기 로베 루루샵 디 툭세 디 다베 로마 쪼르 큐바 아니 저기 팍발하 제네 아리안 대와 생이주 총발이 제가 아리아 대회기 가리송열에 라베 임바이나 소르네 론덴 되녀르베 녀본네제 차와르 셰 송레 다 되기 아리안 대회기 가리송레라나 나바상게베 최라 아니 주겐 생인데 미디 간데주 고레라나 당보 로 소르네바주 고레 세르다 로 소르네바스디 대차다 셰당게 왕도 마송에 당부 당샤 제네 덴바티 가완도 무인니스 가리 통구도 덴제기베 무인니스 코랄라 주케 차당 왕도 마송에 녜 초레 녜 디레스 덴제 마이마 저와 어떤 저기 로 수르네바 당부 당샤 제네 아니 제대기 덴제지 고그래 가봤다 수르네 제 अब जुन एउटा बुद्धको धर्मलाई साँच्चीकै एउटा अभ्यास गर्ने अथवा बुद्ध धर्मप्रतिलाई अभ्यास गर्ने हो भने एपाइसना लाग्यो मारे 당부네 퇴섬 곰발라 जुखे डोके धर्ममा जाने बुद्ध धर्मलाई लाग्ने बुद्ध धर्मको भित्र जाने बिरदा 퇴섬 곰숨가 थने जुके सर्वप्रथम हामी एउटा बौद्ध मार्गी भएको हुनाले एउटा आधारभूतदेखि जुन द्वार छ त्यसले हामीले बुझ्नु पर्दछ सर्वप्रथम हामीले जस्तै एउटा शरणगमनदेखि लगेर माथि माथिदेखि छ त्यसमा पनि एउटा पहिला प्रथम श्रवण अथवा चाहिँ चिन्तन भावना यो तीनद्वारा नै हामी एउटा क्रमबद्ध रूपले माथि जानुपर्छ भनेर गुरु बताउँदै हुन्छ त्यसैले पनि आर्य नगर जुन महापण्डित भित्रमा चाहिँ उहाँ अति उत्तम पण्डित हुनुहुन्छ र उहाँको चेला चाहिँ आर्य देवा जुन आर्य देवाले जुन बताउनु भएको छ आर्य देवाले उल्लेख गर्नुभएको छ हामी एउटा कस्तो हुनुपर्छ भन्दाखेरि एउटा जुनै कुरा पढ्दाखेरि ध्यान दिँदाखेरि त्यो चाहिँ एउटा राग अथवा चाहिँ मोह ईर्ष्या जुन एउटा हामीमा आएको एउटा द्वेषा सेदाङ तिमुक भन्छौँ रिस राग ईर्ष्या त्यसको भस्म नपरेर आफ्नो एउटा मनलाई शुद्ध बनाएर एउटा सत्य सही र सत्य एउटा विचारलाई शुद्ध विचारलाई राखेर चाहिँ हामीले यसरी सुन्नुपर्छ यसरी ध्यान दिनुपर्छ भनेर गुरु बताउँदै हुन्छ तिछे सुर्ने छे तादि लोबे गाजा 저기 아리안 대화기 텐데 송고에 기금제 가래 제 당봉원에 수르네에서 말라바체 알람 군주스미 겹수 도샤는 되기래 결혼 낭배 최로 주기나 당부 군주스미 겹수 도 송고로 와 대송면도 와 수르네 송도 와 대송고에 가래 다자 그때 막 코라랑기 까딘당으로 와 gelong dagam khenam ki sekchen darwe sirsindu
렉버 딱라 나이가 랑버 차we 구지르민 디송로와 좀 된데라 대바 지긴기 결롱이 나야다 좀 된데라 대바 람상 마쟁이 심주 지긴기 개바이 나야다 간다 키란주 수이 나야 좀 된데기 송송 타데레 살람상 줘요 말에 니엘로 좀 된데기 송바티 덴바레 말에 딱제 체 서로와 딱제 제네 덴바요나 켈랑 덴바면은 샤샤나 되그레스 디송유디 저다 장부 장샤 최고야 돼 송아 인자 좀 된데기 기루 아니 아리안 대회장 gelongdagan kenamdi shebe tsikdigi nengati signe ale nangbe chöle ya jukindi tangbo lo sur neba tangbo gugudwa seji kembarwa tinzo surne sonta takta do gelongdagam kenamgi sekjen darwe sireshindo lekpar takla ngai kallambar chawe khujirmin sunya deda surne londe thengebe lo surne gore sunya ngide tata chudwa oda thire जुन आर्य देवाले जुन बताउनु भएको छ त्यो एउटा जुन बौद्ध धर्ममा जाने बेलामा अथवा बौद्ध धर्मको अध्ययन गर्ने बेलामा जुन एउटा विचार एउटा शुद्ध अथवा चाहिँ विचार परिपक्व शुद्ध विचार लिएर चाहिँ किन हामीले अध्ययन गर्नुपर्छ भन्ने कारण के हो भन्दाखेरि बुद्धले पनि भगवान बुद्धले पनि जुन एउटा श्लोकमा भन्नुभएको छ भिक्षु हे भिक्षुगणहरू अथवा चाहिँ भिक्षु भिक्षुनी अथवा चाहिँ सबै प्राणीहरू यदि तपाईहरूले मेरो धर्मलाई मेरो उपदेशलाई अध्ययन अथवा अनुसन्धान खोज तलास गरेर मात्रै यसलाई लिनुस् जस्तै अन्धविश्वासमा मेरो धर्मलाई नलिनुस् तपाईले एउटा कारण साँच्चीकै लाभ हुन्छ अथवा चाहिँ फाइदा हुन्छ यसमा कारण रहेछ सही उल्लेख गरेको रहेछ भन्ने एउटा कारण अथवा चाहिँ एउटा साँच्चीको एउटा सत्य देख्यो भने तपाईले यसलाई लिनुस् नभए तपाईले अन्धविश्वासमा नलिनुस् यही शब्दलाई भगवान बुद्धकै शब्दलाई चाहिँ आर्य देवाले चाहिँ आफूले लिएर चाहिँ यो विषयमा चाहिँ एउटा परीक्षण गरेर चाहिँ ध्यान गरेर चाहिँ यो चाहिँ एउटा सत्य रहेछ जस्तै हामीले धर्ममा गर्ने बेलामा पहिला नै क्याप्डोसिमले यस्तो अगाडि नभनेर पहिले यो विचारलाई चाहिँ परिपक्व पार्नु रहेछ धर्म भनेको सत्य रहेछ कि रहेनछ भनेर त्यसले विचार पुर्याउनु भनेर त्यो बुझ्नुपर्छ भनेर गुरु बताउँदै हुनुहुन्छ त्यसै ता लो सोर्ने ने ठापो ठाङसा छेने लो सोर्ने छावे सुगुला अनि रिम्बङिबा ngone reda mare shimju chegi lodre gore ngone la ngole imba shen thoyagi lodre gore zuma la zuma imba shen thoyagi lodre gore de inza shigi lobe aren deve surne londe se niba keju niba lodre da demo gore lodre demo ko so ripa shibu yapu kyaba shibu di gore se go mare chitangne demba ji lagu dona demba la demba imba shen thoge zumba ji lagu dona zumba la zumba imba shen thoge dinzungi gi sangdange yewa ji thoyagi lodre ji gore so niba अब दोस्रोमा त्यस्तो एउटा परिपक्व विचार सत्य र गलत छुटाउन सक्ने एउटा विचार भइसकेपछि दोस्रोमा हामीलाई प्रज्ञा चाहिन्छ एक प्रकारको ज्ञान चाहिन्छ ज्ञान भन्नाले महाविद्वान ठुलो ज्ञान पनि हैन भनेर गुरु बताउँदै हुन्छ र यतिसम्मको हामीलाई ज्ञान चाहिन्छ कि यो चाहिँ एउटा गलत रहेछ यो चाहिँ एउटा सही रहेछ त्यस्तो एउटा छुटाउन पनि बुद्धि पनि बुद्धि त्यस्तो एउटा छुटाउन सक्ने हामीलाई ज्ञान चाहिन्छ विवेक चाहिन्छ त्यस्तो ज्ञान र विवेक भयो भने हामीले सत्य र गलत छुटाएर मात्रै हामीले अगाडि बढ्न सक्छौँ भनेर गुरु बताउँदै हुनुहुन्छ धेरै शेया नम्बरसँगै वेछला थेबाछे समबाछे गोमछे खङ थसम गोमबाछे दि गोजिचुने याबु지 채워래 야부때야 타르침바 채워래 딘데지 용알라 미들라 가리 참고래 덩이를 거래 덩이를 뭐네 남바상이 최대가 신도였다 장도였다 공자도였다서 딘데기 덩이를 거래 로스르네바 이 릭바 약보야 예나야 덩이를 매나 야보를 지금 말해 다 최가 자주다 어디 장도에 매 신도에 매다 땡상 릭바 점블링라 릭바 용에 수르네바 릭바 용에 망보 직댕기 셰요라 덩이를 채상 시부지기 직댕기 개바차기도 와 상기 철에 개바차게 공부를 해도 와 레도 와
저 뒤인데 상기기 신윤디 약부지랑기 신도요나 단기 개중이 소르네 바다 로다 뎀베 강라 덩이를 거래스 덩이 티 간제 있나 띵아 신도도 띵아라 랍다 나 장기 인서 텐데주 거래 रवा दैनिर अब त्यसमाथि हामीले बुद्ध धर्मको अध्ययन गर्ने बेलामा श्रवण अथवा चिन्तन विचार भावना त्यो एउटा हुनुपर्दछ र त्यो हुनको लागि हामीलाई के चाहिन्छ भन्दाखेरि हामीलाई एउटा एउटा ध्यान गर्ने एउटा माध्यम चाहिन्छ किनकि जब मनले विचार पुर्याउनु पर्दछ म साच्चीकै पढ्छु म अध्ययन गर्छु भन्ने एउटा विचार भावना हामीमा हुनु पर्दछ जबसम्म यो म पढ्छु म ध्यान तपस्या अथवा चाहिँ यो धर्मलाई लिन्छु भन्ने एउटा पहिलो उत्तम विचार भएन भने हामीले थैब गर्न सक्दैन सम्भव गर्न सक्दैन गम्भ गर्न सक्दैन त्यो भएर श्रवण चिन्तन भावना गर्नको लागि प्रथम हामीलाई एउटा चाहिँ विचार चाहिन्छ म गर्छु म पढ्छु भन्ने एउटा विचार चाहिन्छ र त्यसैले पनि संसारिकको जुन एउटा हामीले देखिरहेको छौँ जुन एउटा कलेज युनिभर्सिटीमा विद्वानहरू बनेको छ ऊ एउटा आफ्नै इन्ट्रेस्ट एउटा चासो इच्छा जागेर जुन एउटा विचार उत्पन्न हुन्छ त्यस्तो इच्छा चासो भएर हामी विद्वान बनेको जस्तै भगवानको बौद्ध धर्ममा पनि लागि परेर हामी साँच्चीकै मनबाट म पढ्छु भन्ने इच्छा हुनुपर्छ त्यो भयो भने हामीले थैपसम्म घुम्बजै पुरा गर्न सक्छ भनेर गुरुबाट तेरे ता सुर्ने लोन्डे 덩이र 숨 딘디지 소소라야 창 소소로 창에 토네 아니 신에 가르쳐오래 상기기 최라 정말 퇴바체세 롭종체스고다 상기기 최로 퇴바체네 뒤중기 셰럽지게 딩이념도 저거 퇴바체와라 때네 퇴발이 중에 셰럽게 니체 디슈굴라 상기기 최 상로다 삼로 니마직당, 니당, 숨당, 균도 삼로당, 삼로동와라 때네 삼중기 셰랍게 니체. 되는 디슈고 때라야 퇴바다 삼발라 때네 상기기 최대 신사도 하고차외 제라 존독제 차외 슈굴라 아니 신의 곰냠네 잡. 곰냠네데 제네 곰발라 때네 중배 곰중기 셰랍게 두 제네 셰랍 숨 로래. 퇴중기 셰랍, 삼중기 셰랍 곰중기 셰랍 젠도 다 곰중기 셰랍도 도네 곰갸갸 야위온데 아니 신에 따데아타 가테 바라삼가테 부디 소하 세네 곰갸발라 때네 소글람 졸람 통람 곰람 밀로람 다데네 상게소 세데 차그러와 저 두세네 도고래 저다 냥한다 도르도 가릴라고요라나 미치기 나바상게베 최로 죽당데 도당 간데레서는 단다들에 소르네 론데 덩이르베 체 디슈글라 뒤중기 셰랍 디슈글라 삼중기 셰랍 디슈글라 곰중기 셰랍 곰중기 갑라 아니시네 소람톱 졸람톱 통람톱 곰람톱 되는 상게 체네 쭉쭉 당가 쭉쭉 놓아 네 저거래 상게 최로 도당 데르다 상게 최로 도당 덴데직 만도나 아니 뷰타고 차고 말해 그래서 퇴바메 사바메 당복하러 곰 갸샤와이나 가르가르 곰 되고요 딱이요 그제 데데데레 마도 곰 가르가르 갸고요 곰 딱다 이메 가르차 태좀래 들어와 그래서 데인데 고림데 딱다 도그레스 어디 디기 상기기 최로 6배 술세야 돼 상기기 최고 도당 세야 되는지 अब बौद्ध धर्मको जुन जाने विधि बौद्ध धर्मको एउटा श्रवण अध्ययन गर्ने विधि बारेमा पहिला प्रथम हामीले 3 प्रकारको प्रज्ञा ज्ञान हामीलाई उत्पन्न हुनुपर्दछ र प्रथम हामीले थै भेसेर भन्नाले श्रवण प्रज्ञा श्रवण ज्ञान भन्छौँ त्यसले चाहिँ एउटा अध्ययन गरेर पढेर मात्रै त्यो ज्ञान हामीलाई प्राप्त हुन्छ र दोस्रो ज्ञान चाहिँ सम्झुङ घिसेर भन्नाले त्यसले त्यो पढेको चिजलाई विचार पुर्याउनु पर्छ त्यसले एउटा विचार पुर्याएर एउटा सोचमा ल्याउनु पर्दछ त्यस्तै हुँदै एउटा चिन्तन प्रज्ञा पनि भन्छौँ अथवा चिन्तन गर्नुपर्छ त्यसले चिन्तन प्रज्ञा चिन्तन ज्ञान पनि भन्छौँ दोस्रोमा र तेस्रोमा चाहिँ घमजुङ घिसेर भन्नाले ध्यान तपस्याद्वारा जुन प्राप्त गर्ने एउटा प्रज्ञा छ र एउटा ध्यान प्रज्ञा अथवा चाहिँ साधना
ध्यान प्राज्ञ ज्ञान पनि भन्छौँ। यो तिनवटा ज्ञान चाहिँ हामीमा हुनुपर्दछ र त्यो तिनवटा ज्ञान पछि चाहिँ हामीलाई पञ्चमार्गको ज्ञानहरू पनि हामीमा हुनुपर्दछ भनेर गुरुबद्ध। पञ्चमार्गमा सम्बर मार्ग, प्रयोग मार्ग, दर्शन मार्ग, अशैक्षिक मार्ग लगायत यो पञ्चमार्गहरू छ। र पञ्चमार्ग र अघिको जुन एउटा क्रमबद्ध रूपमा जुन पहिला हामीले कसरी आफ्नो मनलाई विचारमा राख्ने जुन एउटा सोच एउटा, र त्यसपछि त्यसले चाहिँ एउटा सत्य असत्य गलत छुटाउन सक्ने, त्यो मात्रै नभएर कसरी चिन्तन गर्ने, श्रवण अथवा चाहिँ ध्यान कसरी, यो विधिपूर्वक रूपमा चाहिँ हामीले क्रमबद्ध रूपमा चाहिँ बौद्ध धर्मको ध्यान तपस्याहरू गर्नुपर्छ, पढ्नुपर्छ, अध्ययन गर्नुपर्छ। यो क्रमबद्ध रूपमा बुद्ध धर्मलाई कसरी अभ्यास ध्यान तपस्या गर्नेहरू चाहिँ यो विधि हो भनेर गुरुबद्ध हुनुहुन्छ। हो या 어떤 디 인제기 네 가르슈이라나 탱탕부텔이야 통마텔라 상기기 템발라 죽술라 템바지 템바지 생용도 제바당 강사 그 생용도 제바 생기기 나네 템바지 생용도 제네 상기기 템발라 죽베 림바티 텐데레스 제네 디바도 셰차레 데네 최저디 심구도 까마찍마도 민도 안디 슈굴라 다 탭강네 베제강네 낭주기 폐 고백임젠데 샤레스 어디지겨 아니 교 삼샤체 까마정아로와 수여자당 구상패야디 र हामीले अब बौद्ध धर्मको जुन उपदेश दिने, धर्म देशना दिने दुई प्रकारको विधिहरू हामीले बुझिसक्नुभएको छ। एउटा चाहिँ एउटा समग्र रूपमा सबैलाई एकै ठाउँमा एकट्ठा गरेर चाहिँ हामीले एउटा उपदेश दिने विधि, र एउटा चाहिँ विशेष प्रकारको व्यक्तिसँग चाहिँ एउटा घरमै बोलाएर अथवा चाहिँ आफ्नो एउटा सम्बन्ध राखेर चाहिँ एउटा ट्युसन दिने तरिकाले, दुई प्रकारको तरिकाले दिने, र विशेष गरेर यहाँ एकतामा दिने हामी त्यो विषय दुई विधिमा चाहिँ हामी प्रथम विधि चाहिँ यहाँ चाहिँ भन्ने भनेर गुरु बताउँदैछ। र अब चाहिँ विश्राम छोटो अब 15 मिनटको विश्राम हुन्छ। 어야 까마정아른가 제때네 가서 쉬고 양결 좀해인다 구상패 창당보 낭주기 평연당 그거 겸젠스 다 디셰르다 전생이 버차기도와 낭주기 평연당 그거 겸젠스 다 대, 야, 개천부 주셔야지. 단기 쉬바나신체, 남주 쟁기, 아니, 저기 다 최了죽당, 대왕도 당바이나? 아니, 네 개천부 쉬우 차례, 낭주기 평연당, 거백겸제 라야 돼. 그러봐. 저다 빼는 미지기, 한다 계랑 남바상기 최라, 롭존 최고래, 퇴바 최고래, 사바 최고래, 곰 냠는 최고래, 라바이나? 람사 미베 남주유니 리버 융해지나 몽데 소리지메나 리버 융해지나 람산 티웠던 거로 낭주로 퇴송 거버치나 펜도 가려 요레스 거바 가려 요레스 미유 가려 요레스 티웠던 거로 저던디 낭주기 펜연도 거바 김젠디기 디니엘라 야후지 셰 아니 셰소나 아니 셈라야 저기 낭주로 퇴송 거버 제발라 펜연도 거바 김제 시험에 토네 아니 낭배 쳐려야 죽어야자 아 낭배 쳐려 죽당데 땡부야고 차그러와 거백 김제인데 가야 마신 평연다고 가야 마신배 낭배 쳐려야 죽어이나 답타네 낭주 코라 세다 덴바지 인자 죽사디 야고 총으로 마도 신다 답든데이나 딱지 맞지니 죽샤나 골로 lumba 칸세야 요러와 냥가 첨부된데 요러와 저자 된데 뭐 인도 잠바 원내 단에 민남주 쟁기 제단체네 당분이라 낭주로 퇴송 공부체나 표현 디어레 거바 디어레 김전 디어레 nenga 디어레 세지 시엔토나 시다야고요. 저선다 디고 두고요래. अब एउटा साँच्चीकै एउटा बुद्धि अथवा विवेकले एउटा बुद्ध धर्मको एउटा अध्ययन अथवा चाहिँ पढाइ गर्ने तरिका विधिमा चाहिँ एउटा साँच्चीको एउटा विचार पुर्याउने व्यक्तिले एउटा बौद्ध धर्म गर्ने र एउटा जस्तै विचार नपुर्याएर चाहिँ गर्नेमा फरक छ। र यदि हामीले कुनैले आफ्नो साथी अथवा चाहिँ इष्टमित्र कुनैले पनि बौद्ध धर्म पढ्नुपर्छ, अध्ययन गर्नुपर्छ, अभ्यास गर्नुपर्छ भनेर कसैले सोधियो भने उसले के भन्नुहुन्छ, के को लागि
के कारणले किन यसको फाइदा के छ भनेर आवश्यक पनि प्रश्न आउँछ भनेर गुरु बताउँदै त्यसैले पनि हामीले बौद्ध धर्ममा अध्ययन गर्दाखेरि पहिला प्रथम यसको लाभ के रहेछ यसको फाइदा के रहेछ यो पढ्यो भने मलाई यसको यो तरिकाले चाहिँ यसरी यसरी चाहिँ फाइदा हुँदो रहेछ भन्ने हरेक एउटा चिजहरू कुराहरू थाहा पाएर मात्रै बौद्ध धर्म अध्ययन गरे भने राम्रो हुन्छ भनेर गुरु बताउँदै हुनुहुन्छ हो तेरे ता तेला नामसाङ्गे छेला थ्योसम छेना फेयो कार्य योरे सलाइ जुदवा ता देलाया ङेङने नमग्यु खरि सेगु लाना चिदामासी मेमा लमदु तेप्टे ङिबे ग्युंगो देलाया ठुब ठिले कालो यो योरे ता देयान्दा सेबु शुना नामसाङ्गे छेला जुबाइना फेयो तेला सुम योरे फेयो सुम खरि योरे थेबा छेबे फेयो सिदि नांचुलो लोबजोन छेबे फेयो 낭추 거디 암조로 양내 양도 녀나 펜도 요래 제가 낭베철로 퇴바체베 표현직 단 남바상기베 철로야 살로단 삼로 망부 땅와 임바 있나 삼바체베 표현 니체 단 남바상기베 철로야 퇴바다 삼바삼마세 곰냠는 제바 있나 곰냠는 제베 표현 세네 숨요래 낭베철로 퇴바체베 표현 삼바체베 표현 곰냠는 제베 표현세네 숨 र गुरु बताउँदै हुनुहुन्छ र विशेष गरेर स्वयं गुरुले जुन प्रश्न उत्तर सङ्गालो किताबमा पनि उल्लेख गरिसकेको छ र बौद्ध धर्ममा कति प्रकारको फाइदाहरू छ भनेर जस्तै यी 3 प्रकारको फाइदाहरू चाहिँ यहाँ उल्लेख गरेको छ र पहिला प्रथम हामीले अध्ययन अथवा चाहिँ पढाइ गरेको फाइदा प्रथम पढाइ गर्यो भने त्यसको लाभ अथवा चाहिँ सुन्यो भने पढाइ गर्यो भने त्यसको एउटा फाइदा र दोस्रोमा त्यसले एउटा पढाएर अथवा चाहिँ सुनेर मात्रै नभएर त्यसले एउटा विचार पुर्याउने एउटा फाइदा पनि छ त्यसले विचार पुर्याएर चाहिँ अलिकति यो त्यो के रहेछ भन्ने एउटा विचार पुर्याउने त्यो पनि एउटा फाइदा छ दोस्रोमा र तेस्रोमा चाहिँ त्यो दुई माथि विशेष प्रकारको एउटा ध्यान तपस्या त्यो प्रकारको एउटा फाइदा पनि छ त्यसैले पनि एउटा क्रमबद्ध रूपमा यो बौद्ध धर्मको लाभ र फाइदा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ थाहा पाउनुपर्छ भनेर गुरु बताउँदै हुनुहुन्छ ठिक छ शेया नामसाङ्गे छेलया अनि जुबाइना फेय नियोरे नेकबगी फेय चिकदा फुग्याङ रिन्ब्यु थने अनि फुगी फेय सेने नियोरे जगे जम्बलिङगी शेय रिगाशे याना चुलु रिगाशे नेकबल फेन्दो मादो फुल फेन्दो सेता मेदेङे योरे ता नामसाङ्गे छेते नेकबलाए फेन्दो योबा फुलाया फेन्दो योबा तिन्दिची योरे सुंगोर अब लाभ र फाइदामा पनि दुई प्रकारको फाइदा र लाभमा राखिएको छ र एउटा तत्कालको क्षणिकको फाइदा र एउटा भविष्यको अथवा चाहिँ आगामी दिनहरू भविष्यको फाइदा दुई प्रकारले फाइदा छ र विशेष गरेर यो विश्वभरि धेरै प्रकारको एउटा सम्प्रदायहरू अथवा चाहिँ धर्महरू पनि छ र विशेष गरेर बौद्ध धर्म भनेको यस्तो हो कि तत्कालको मात्रै नभएर भविष्यसम्म एउटा फाइदा पुर्याउने एउटा धर्म हो यसरी फाइदामा पनि दुई प्रकारको छ शेया नामसाङ्गे छेलया खरियोरेलाना सुसुबे चिगे पेन्जोर नेताङ याबो अनि चिग लुसेम देताङ योबा अनि चिगे थार्सी गेबा दिन्दिगे कबला यिनाया नामसाङ्गे छुगी फेय योरे ता थादुङ सोसोगी मिजे नाला ने नाचा जाममेरा न्योया अनि के छागो जाममेरा छेया छोङ लामजो मा ग्योवालो सोबा योया टामाशिबा थेमाजुबा 아니 지 강배 나라 녀크다 총바 켜가 게메 버로 녀크다 총아 파마 부루 버로 녀크다 총아 아니 지게 지 가수 그래 객 바르제 시부된데 총바 어 된데기 간다 땀마시바 된데기 갈게 나 속바 된데지 태백지 갑라 이나야 갱인 장주람도 교회 거네 펜도체야 된데기 요래 된데 임바 인데 남아상게 최대 다 기부 총백값 다르신 계획 갑라에 펜도 여바 학벌도 깽년바 땀마시바 총백값라 하장기 편도 전부 여행 말이
अब बौद्ध धर्ममा हामीले लागि पर्यो भने अध्ययन गऱ्यो भने विशेष गरेर हामीसँग सम्पन्न धन सम्पत्ति सबै चिजले पूर्ण भए तापनि त्यो बेलामा पनि हामीले धर्म गऱ्यो भने फाइदा हुन्छ, त्यो त हामी सबैले थाहा। र विशेष गरेर चाहिँ जुन हामीमा छ एउटा घरको समस्या, टोल छिमेकीको समस्या, दुःख बिमारी हुनेको समस्या, धेरै कष्ट समस्या नै समस्या छ। त्यो समस्याहरू चाहिँ बाट चाहिँ हामीले विशेष प्रकारले चाहिँ त्यो समस्याहरूबाट चाहिँ हामीले अझै मुक्त गराउन, त्यो समस्याबाट चाहिँ टाढा बनाउनको लागि पनि अति महत्त्वपूर्ण फाइदा चाहिँ यो धर्मले गर्छ भनेर कुरो बताइदिनु। 다 다도 남바상게 최기 나로로 침바이나 레레레레기 페요래 베네 차샤바이나 힌나 야나야 시그레 테라와다야 시그레 태권 멤버 최 찌고찌글라 퇴섬곰바체베 페요 디 강라 태권 침보 최라 퇴섬곰바체베 페요 디 강라 나냠낸 체베 페요 숨도 다야 탱명기 최 코랑기 나로라야 대세 망복거네 camro gombe phe lende gombe phe khuri nyimi gombe phe tarbe phe rube phe labo sum nyane je phe mangbu shuare tego chimbo gi chue khorang nala ya jangju sem gombe phe di yungndo chamba gombe phe ningje gombe phe gyunje menga deung gombe phe dache nyamje gombe phe ha lewe yore da jangju sem gi jeso parjin tu re ne gombe phe 시라기 퍼루도 첨부 건배 팽에 타이버 요래 당나라래나 저규기 람 건배 팽에 주규기 람 건배 팽에 아니 쟁년주규기 람 건배 팽에 년줄 라메기 람 건배 팽에 년줄 라메기 람기 나로라야 기림 건배 팽에 조림 건배 팽에 조림 소소소소기 팽에 대나라 응줄 닝미기 조신 건배 팽에 냐메 거규기 착진 건배 팽에 배사계기 코르데레메기 따와 세동 손주 건배 팽에 르우 길룩베 닝만 힌지게 외세 건배 팽에 다 매버지도다 상기기 추기 지다 제자 낭세 지용의 표현 다 매버지 말해 अब बौद्ध धर्मभित्रै हामी प्रवेश गरेर अझ पनि बृहत गम्भीर रूपले हामी भित्रै पस्यो भने अथवा चाहिँ यस्ता बौद्ध धर्मभित्र परम्परा छुट्टाएको छ र एउटा थेरावाद यान र महायान र वज्रयान जस्तै तीन प्रकारको यानहरू छ। त्यो भित्रमा पनि थेरावाद यानमा पनि आफ्नो एउटा शरणगमन र एउटा अष्टाङ्ग मार्गहरू पञ्चशीलका मार्गहरू लगायतका एउटा ज्ञानहरूमा हामीले अध्ययन अनुसन्धान पढियो भने त्यसमा पनि एउटा धेरै फाइदाहरू हामीले पाउन सक्छौँ। र दोस्रोमा महायानभित्र प्रवेश गरेर चाहिँ साँच्चीकै बुद्धिचित्तको एउटा अभ्यास गर्ने, बुद्धिचित्तको ध्यान तपस्या गर्ने, करुणा सोच्ने, मैत्री सोच्ने, यस्ता छ पारामिता लगायतका सबैमा एउटा महायानभित्रमा पनि ध्यान गर्ने एउटा अथवा चाहिँ अध्ययन गर्ने धेरै विविध प्रकारहरू छ। यसमा पस्यो भने पनि हामीले ठुलो लाभ हुनसक्छ। र त्यसरी नै तन्त्रयानभित्रमा पनि कार्यतन्त्र, चार्यतन्त्र, योगतन्त्र, अनुत्तर योगतन्त्रहरू छ। यस्तो लगायतका यो भित्रमा पनि विशेष गरेर उत्पत्ति क्रम र निष्पन्न क्रमहरू चारै परम्पराको एउटा भनौँ न एउटा तन्त्रयानभित्रमा पनि चारै परम्परा निङ्म कग्यु साक्य घेलो लगायतका सबै परम्पराहरूले एउटा गम्भीर तरिकाले यसमा चाहिँ तन्त्रयानभित्रमा पनि हामीले अध्ययन गर्ने एउटा विधिहरू छ। यो भित्री रूपमा हामी पसेर चाहिँ ध्यान तपस्या गऱ्यो भने हामीलाई ठुलो लाभ हुन सक्छ भनेर गुरु बताउँदै हुनुहुन्छ। ताया केज शेदाङ साबा ढेङ्ग्रब गि तुजु मोडर्न टाइम रवा ढेङ्ग्रब गि जमलिङ मोडर्न वर्ल्ड रवा अनि ढेङ्ग्रब गि थाते थु मोडर्न डे दिदि जे थोने केज शेबा इना नाम्बा सांगे वे छेल फेयो खरियोरे लाबा इना आ सुमयोरे नांगबे छिरिगला जुबे फेयो नांगबे तटुबला जुबे फेयो नांगबे गोमयामले जुबे फेयो सुमसेयोरे। र मोडर्न जुन एउटा आधुनिक जुन अब 21औं शताब्दी भनौँ, यो मोडर्न एउटा जुन आधुनिक समाज भनौँ, आधुनिक समाजमा चाहिँ हामीले आधुनिक समाजले आधार गरेर चाहिँ एउटा यसको फाइदा लाभ चाहिँ भन्यो भने तीन प्रकारको लाभ फाइदा छ भनेर गुरु बताइदिन्छ। प्रथम एउटा बौद्ध विज्ञान
बौद्ध विज्ञानको बारेमा पढ्यो भने त्यसको फाइदा र दोस्रोमा बौद्ध सिद्धान्तको बारेमा पढ्यो भने त्यसको फाइदा र बौद्ध भावना अथवा ध्यान तपस्याको बारेमा अध्ययन गरे भने फाइदा। त्यस प्रकारले 21औं शताब्दीमा पनि एउटा आधुनिक समाजमा 3 प्रकारको लाभ फाइदाहरू पनि छ भनेर गुरु बताउँदै हुनुहुन्छ। हो या त दि दोर्दुइचिमा शेछाने त मारेरेन मान्डोइना त थंबो न्याला खेरांजो दे गोबारदेची सेदा रवा ओ करचेसा देसिया दोआ त देले या सेवइना tembañame shagi singi shubatire rwa tembañame shagi singis rwa chidanda tembañame shagi singi tabu chashana namba sangi we chela tebaya nang sambaya nang gomnyamle ya chene ngombor zoba sangi rwa sangi ne korangi sungshabe chötela nangchu sigorwa chida dinde imba yindu zamba namba sangi we chela tösam gomba chena 평영 가리여레 라나 배수연 당보 example 부ද්ධ 샤kyamuni 간데 차도스 부ද්ධ 샤kyamuni 세야디 꾸유연데 간데도 숭규연데 간데도 투구연데 간데도 세단 부ද්ධ 샤kyamuni 낭베 최로 퇴섬 공부 제배 아니 좀데 배수연직이나 당간조 뜸바 샤kyam 토바디 낭신지 차는 릭사로 말해 곧 되고 계시잖아 낭절 디체네 페 가르여 페에서 레레레레레 라야 당길 낭시 요래 따도 14부 요러와 강규 땡규 자는 시에나 시부 요러와 다 말에 곧 되고시나 계란 낭줄로 퇴선 고버체다 샤께문이 낭시 자게르잖아 다가 득사 말해 왜 어디인다 당보 어디체 जुन हामीले चित्रमा जुन देखिरहेको छ तस्बिरमा जुन अतुलनीय शाक्य सिंह भगवान बुद्धको एउटा तस्बिर हाम्रो प्रत्यक्ष रूपमा हामीले देखिरहेको छौँ यसमा र त्यो चाहिँ भगवान बुद्ध कसरी बन्यो भगवान बुद्ध कसरी चाहिँ कस्तो अवस्थामा थियो भन्ने बारेमा बुझ्दाखेरि भगवान बुद्ध पनि हामी जस्तै एउटा सर्वसाधारण र उहाँले एउटा पहिलो प्रथम अध्ययन गर्यो पढ्यो चिन्तन गर्यो विचार पुर्यायो त्यसपछि ध्यान गरेर अन्तिममा बुद्धता प्राप्त गर्नुभयो त्यसपछि बुद्धता प्राप्त गरिसकेपछि जुन उहाँले दिएको उपदेशहरू हामीसँग छ र यदि कसैले हामीले प्रश्न गर्यो भने बौद्ध धर्म पढेर के फाइदा छ के लाभ छ भनेपछि हामीले भगवान बुद्धलाई पनि देखाउन सक्छौँ ऊ शाक्यमुनि बुद्धलाई हेर्नुस् उहाँले जुन दिएकोहरू चाहिँ यसरी फाइदा छ भनेर उहाँलाई देखाउन पनि सक्छ भनेर गुरु बताउँदै हुनुहुन्छ धेरै तातेने रिम्बङ्गिबदि temba shakya thuba ne songde tembe terab du nalendagi penchen chubdu tembe terab du yorwa anin nalendagi penchen chubdu te tuwa nalendagi penchen chubdu tenna shingi tubchen geju tamba yore tubchen geju mahasidi ani ashiyora geju yore ta dinashi dele ya sida ngangyur nyingmegi kenlop chö sum yore 디나싱기 가르수그래 냐메 꺾규기 아니 지게 말에 까담닝마기 아니 조정부 domdom바 아니 프레젠디디 임바요 로자와 론데셔로 임바요 이나 자수 찍래 디체 데네 냐메 꺾규기 말미 타숨 디나싱기 배사게 공만 남가 르우겐덴베 잠고에 앞서 나바 숨 어다 제디레 디나싱다 tenema chösha wa mangbuyor che zang sang da nye dor de balana temba shakya thuba ne sungde ani thanda chege ru genden ba che tenema chenema tharsha ba chene thanda gyawang kunde chupshi ba chembo yorwa gyawang kunde talelama gyawang kunde chupshi ba chembo oda di kunde chupshi ba chembo kuba di de dinde doa di gyablo de la ya khongi kubari yimbala 콩 닝마까기 사게 길로 차상기 땜비 답보다고지 차고 여서 뒤 타고려야 닝마까기 사게 라마 상화요래 네디 카산 대 샤요데 가시게 디 고츠면도와 아니 디 총자 디 카산에 샤요래 다디 쿠바르 디 두윤라 예베 고탕기 쪼탕디 두윤라 예바디 장고 군디 주시와 레서 하고 했던달라 군디 단대 쿠바르 드인 샤바디 샤 오늘 저는 다가랑기 고쳐요 도스제네 꾸요래 다 도도 템바 좀된 데네 탄다 드럽 니슈 짜지고 봐 니동 좁게로
진다 개백이 떨이 찍라 절규 여배 경고 이신노비 바르기 서거다 저규기 라만 디게 구송토구 연대 간데시도 사무시다 딘데 인사 디게 간데스 차래 기부탐바 간데스 차래 시베 티바딜라 낭바상게베 쳐라 퇴섬 곰숨 제네 차래 낭바상게베 쳐라 퇴섬 곰숨 제면나 딘데 차고 말해 딩두기 시요 가츠 장연나야 얘기 소식 나를 내고 말해 그러봐 어디 임바 윤두 잠바 평연디어레스 베스니바 अब दोस्रोमा जुन एउटा बौद्ध धर्मको एउटा फाइदा के छ भन्दाखेरि हामीले जुन भगवान बुद्धको परिनिर्वाण पछि चाहिँ जुन एउटा विश्वभरि नै कसरी एउटा परम्पराहरू सुरु भयो त्यसमा हेर्दै हामीले यो परम्पराहरू बुझ्दै थाहा पाउँछ भन्ने कुरो बताउँछ र पहिला भगवान बुद्धको महापरिनिर्वाण पछि 7 उत्तर अधिकारीहरू 13 धुनहरू उहाँहरूले एउटा बुद्ध धर्मको प्रचार प्रसार गरेको थियो र त्यसपछि त्यस लगायतका 80 महापण्डितहरू पनि सिद्धि पुरुषहरू पण्डितहरू पनि थियो र त्यसपछि चाहिँ यहाँ अघि प्रत्यक्ष रूपमा देख्न सक्नु भएको छ हजुरहरूले एउटा निङ्म परम्परा सुरु भएको थियो त्यसपछि कदम्ब त्यसपछि कग्यु त्यसपछि साक्य र त्यसपछि गेलुक परम्परा यसरी परम्पराहरूको चाहिँ एउटा महासिद्धि गुरुहरू महासिद्धि चाहिँ पुरुषहरू यसरी सिद्धि भएको थियो हामीले देख्न सक्छौं र त्यो अब गेलुक परम्परा पछि आइसकेपछि अहिले 21औं शताब्दीमा जुन हाम्रो प्रत्यक्ष रूपमा हामीले देख्न सक्छौं परम पूज्यनीय दलाई लामा विश्वभरि नै जुन एउटा ज्ञान जुन एउटा सबै प्रकारको ज्ञान गुणहरू चाहिँ विश्वभरि नै प्रचार प्रसार गरिरहेको छ त्यसैले पनि यो अहिले हामी बुद्धको महापरिनिर्वाण पछाडि महासिद्धि पुरुषहरू चाहिँ यो विश्वमा कसरी आएछ त्यो हामीले प्रत्यक्ष रूपमा देख्न सक्छौं र यदि हामीले भगवान बुद्धको ज्ञान पढ्यो भने के फाइदा हुन्छ भन्दाखेरि यस्तै महान सिद्धि पुरुषहरूले हामीले हेर्यो भने हामीले थाहा पाउँछ कि बुद्ध धर्मको कति लाभ छ कति फाइदा छ र त्यसैले पनि हामी जति नै बाहिरको एउटा चाहिँ शिक्षाहरू पढ्नुपर्छ शिक्षाहरू हुनुपर्छ तर जति पढे तापनि यदि यसरी चाहिँ विद्वान हामीले देख्न सक्दैन त्यो भएको हुनाले बुद्ध धर्मको लाभ कति छ यहाँबाट पनि हामीले बुझ्न सक्छौं सेवरेसोहा ता तेने थेबगाल योबदि माजी शुना ता शिने नंबसांगेबे छेला 당기 शुइम्बा थेबा छेबे फेय साबा छेबे फेय गोबा छेबे फेय 숨기 나네 낭초려야 롭종 주고 제바이나야 편도 시부지 요임바래 가리요레 라바이나 나란조 조와 밀어야 아니 저기 샘생이 지요래 샘생이 대다 냠도 미샘데 나라 남주 부디 세직 인텔리전스 세직 요래 저다 나란조려야 전에 지 시자 신배 네바 샘당 시럽 저기 남주도 여자 상기기 숭럽 대야 배 땜바 좀 된데 배 남주 된다 태와지기 삼로 하장기 갸첨보 부터 시작한 문이기 공바 시당기 삼로 땅땅 라도 초반낭신 충중주요 말다 삼로 땅땅 배 하장기 갸첨보 요래 띵사보 요래 고양보 요래 땜바 시작한 투백이 아니지 부디 인텔리전스에 할 레벨이 시제시에 네가 유행이 직차요래 딘드기 남주 젠다 체베 기부시기 송샤베 송럽 건줄로서바 디코라 남주 공리콩도 빼 토킹기 빼자지라와 최지라와 네가라 소소로 셈다 릭바지 여바체 소소 셈다 릭바디 딘데 빼자딜라 롭종지 제바이나 빼자되기 괜체 소소라이 릭바 여바체 콩이 범용도 랑기 남주디베 갸소낭신 전부 차도야 띵사부 차야 딘데직 용구요래 오디 낭베철라 롭종체나 펜도 요래 세직 티레 디기 빼쳐야 데시다 베네 경구름 전다고 차샤와이나 너와 베네 경구름 전다고 차샤나 네바 되라 상게 차례 진리스레데 토문도제 나올라 가뚜이네 차베 뒤즈 동바여나 차베 시장으로 가이스나 빼자디 상기 좀 된데기 송럽 건규르다 땡규르 된즈기 수수기 셈 야르게 쉬었던 거로 셰럽 야르게던 거래 수수기 배 셈바 상부 야르게 두고래 남주 야르게 두고로 제사
단대 뒤줄라 겨울음진기 공바 셰당당 겨울음진기 릭바 남주디 때다 할레버도 템베 누바 간데도 셰럽고 누바 간데도 그 간데스 차레스 라드 상기기 송럽라 롭종전에 차레 마도 롭종 마전에 차 말다 그봐 제가 네 인상 안조 있나야 상기기 철로 롭종전나 어다 경구름지 콘존나시 리법에 할레베 리법 약부 차야당 통야 퇴야 하장 전부 차야지 연구요레스 अब हामी सबै प्राणीहरूलाई एउटा चित्त छ मन छ सबै प्राणीहरूले चित्त मन छ चित्त अथवा चाहिँ मन यो मन भएको हुनाले पनि हामीले विचार गर्न सक्छौँ त्यो विचार गर्न सक्ने भएको हुनाले हामीसँग एउटा मन भएको हुनाले हामीसँग त्यो मनमा यस्तो शक्ति पनि हुन्छ भनेर गुरु बताउँछ त्यो मनमा यस्तो शक्ति छ सबै वस्तु सबै धर्मलाई पनि हामीले चिन्न सक्छौँ परिचय गर्न सक्छौँ त्यसैले पनि जुन भगवान बुद्धको जुन एउटा सोच थियो जुन भगवान बुद्धको एउटा विचार थियो त्यो एउटा सोच्नै नसक्ने एउटा समुद्र जस्तो एउटा सागर जस्तो एउटा भनौँ न एउटा यसको एउटा भनौँ न यसको असङ्ख्य जस्तो यसको सङ्ख्या यति हो भनेर चाहिँ त्यसको विचार नभएको यस्तो त्यो भएको हुनाले भगवान बुद्धको विचार चाहिँ सानो सानतिन जस्तो नभएर एउटा सागर जस्तो एउटा विचार भएको भनेर गुरु बताउँछ त्यसैले पनि जुन एउटा भगवान बुद्धको एउटा ज्ञानहरू छ जुन एउटा कङ्ग्युर तेङ्ग्युरहरू भन्छौँ हामी बुद्धको अमृत वचनहरू ग्रन्थहरू छ त्यो भित्र यति लाभदायक एउटा एउटा प्राज्ञहरू छ ज्ञानहरू छ हाम्रो एउटा शक्ति बढाउने एउटा शक्तिहरू छ त्यसैले पनि अहिले हामीले उदाहरणको रूपमा परम पूज्य नि दलाई लामा विशेष गरेर परम पूज्य नि दलाई लामा उहाँ एउटा हेर्दाखेरि हामीले एउटा मान्छेको रूपमा देखिरहेको छ तर भित्री ज्ञानले बुद्धको अमृत वचनहरू कङ्ग्युर तेङ्ग्युर लत्का सबै एउटा पुक्त रूपले भरिसकेको एउटा बोधिसत्व बुद्धत्वको रूपमा भइसकेको हामीले देख्न सक्छौँ अहिले 21औं शताब्दीमा भन्ने कुरो त्यसैले पनि उहाँ यो अहिले विश्वभरि नै यसरी चर्चित हुनुपर्ने कारण के हो भन्दाखेरि उसै भएको होइन एउटा बुद्धको कङ्ग्युर तेङ्ग्युर बुद्धको अमृत वचनहरू दिन प्रतिदिन ध्यान तपस्या अभ्यास गरेर नै यसरी विश्वभरि नै बुद्धको एउटा चाहिँ अमृत वचनहरू पढेर चाहिँ उहाँ अहिले यसरी हाम्रो अगाडि आउनु भएको छ त्यसैले पनि तपाईँ हामीले पनि एउटा बुद्ध धर्म पढिसकेपछि के छ त यसको लाभ के छ त यस्तो फाइदा भन्दाखेरि साँच्चीकै यस्तो चाहिँ बन्ने रहेछ हामी पनि भविष्यमा यस्तो बन्न सक्ने क्षमता हामीसँग पनि रहेछ हामीसँग पनि मन रहेछ त्यो मनमा एक प्रकारको यस्तो शक्ति रहेछ भनेर यसको लाभहरू पनि यहाँ प्रत्यक्ष रूपमा हामीले देख्न सक्छ भनेर गुरु बताउँदै हुनुहुन्छ या 다 때문에 차변나스야 다 빼직도 퇴직이어래 빼자는 시래 상기 유철로 퇴바체는 평행 가르열라나 베르나스 땡두기 시에 모던 에듀케이션 라 롭종 제바이나 가리펜도 도스 모던 에듀케이션 라 롭종 체나 소소 캬바차 잠링기 케베 딩자강을 레토야 로와 인데 차고 여러와 딘낭시 낭베 최로 롭종 제바이나야 케베 왕부 찬네 잠링기 딩자강을 레토야 주고 여레스 쿵이 빼드는 자네 시워 대도와 지르 세제기 니주 셰발라 때네 트부니수 케벤 첨보 여바당 리부 당부세디 로고르다 대 미셰베 왕기 경도 너버 첨보 여바라 때 잠링 강사르 미셰베 몽바세베 칠 시윤규 톡 매전 첨보 제거버 숨구유 대신도 낭최 내장 건규르레 퇴베 최놈 셰버르 교르 퇴베 딜러 도바르 체 퇴베 때마 임바봉 퇴베 냥에 대버 톱 제송바따르 최라 퇴바데 롭종 제바 이나 세제니주 망부시 셰데 랑라 트부 니다 지단 게르 내갑다 터두 군도 펜도 첨부 여발 송구유 라바레 그래서 뒤뒤 나 빼샤송아 딩두기 신여라야 롭종 체나 펜도 여반 능신 낭베철로 롭종 제바 이나 펜도 요레 펜도 가리 요레에서도 소수기 테라이 펜도 풀라이 펜도 찔라 펜도 겔라 펜도 내갑수 펜도 터두기 펜도 딘디기 펜도 요레 세네 어디 디슈바레 그래서 अब नेपालीमा जुन एउटा बौद्ध धर्मको लाभ तथा यसको आवश्यकता प्रथम
पेजमा हेर्नु सक्नुहुनेछ। सर्वप्रथम बौद्ध धर्मको लाभ आवश्यकता भनेको सामान्यतया ज्ञाय धर्मको भन्नाले जस्तै बाहिरको वस्तु धर्महरूको विषयमा ज्ञान मार्फत अस्थायी र अन्तिम दुवै अवस्थामा ठुलो फाइदा हुनेछ। त्यस्ता ज्ञानहरू नबुझेको कारणले ठुलो नोक्सानी र हानि भइरहेको र विश्वमा जताततै अज्ञानता रूपी मोहलाई हटाउनको निम्ति शिक्षाप्रति ठुलो प्रयास गर्नुपर्छ भनी भन्नुभएको छ। त्यस्तै बौद्ध धर्ममा यसरी वर्णन गरिएको छ। बौद्ध धर्ममा यसरी श्रवण राम्ररी गरेमा धर्म बुझ्नेछ। धर्मलाई श्रवण गरेपछि पाप कर्मबाट टाढा भइन्छ। धर्म श्रवण गर्नाले अनर्थ जस्तै अर्थविहीनको विषयहरूलाई त्यागिन्छ र धर्म श्रवण गर्नाले निर्वाण प्राप्त भइन्छ भनी भन्नुभए जस्तै सामान्यतया धर्मको विषयमा अध्ययन गर्नाले ज्ञेय धर्मको बारेमा धेरै कुराहरू बुझेर आफूलाई तत्काल र अस्थायी निजी र सार्वजनिक अस्थायी तथा अन्तिम सबै अवस्थामा ठुलो लाभ हुन्छ भनी भन्नुभएको छ। त्यसैले पनि मोडर्न एजुकेसन जुन आधुनिक शिक्षा पढेर हामी विश्वको जुन स्टेजमा हामी पुग्न सक्छौँ, त्यसैले पनि बौद्ध धर्मलाई हामी अध्ययन गर्यो भने हामीलाई तत्काल छिमेकको लागि, भविष्यको लागि, परिवार सबै विश्वभरिको लागि नै हामीले फाइदा पुर्याउन सक्छौँ बौद्ध धर्म अध्ययन गर्नाले। यसरी गुरु बताउँदै हुनुहुन्छ। ता दिन मान लोग इंदा ता सब चीजें से पे या पु नेंगा दिन सोयर धिया चिरतांग ने शेना छे धिंग जमलिंग कांसर रवा ठंडे तुझु जमलिंग खावाले इनायांस कांसर लो सोर नेशिं रिंगने की चुजे लेगो योबा ता शेयुन चे लो सोर ने व ठंगबु ठंगशा योबा मिजां रिंवे मी मांगबु सुदे नेकब चिको मायंबो फुजां रिंबु समलो तोंगे की अने नेबा योबा मी मांगबु शिने Nangbe shunglu ne songbe tsingri da tadrup nyamlen sogi sheja rikbe yenden ting sabla gyachewa di che ke len rung min rung zamlingi nuju chi la penpa tang kebar toyan rowa mi namju gongbel tang tade siya de nangbe che digis che ke lenan da ke melen da sangma la pengdu yore la jikche niwa kare kebar toyan rowa mi namju gongbel di shivare da rowa mi la intelligence rikpa chiyore ina rikpa ti ya khongne khongdo ya pelyala sangye ki chö digi shibuchi gi pendo yore la deswa na de nenga yore la khongbe di mase nganzo dowa mila khari gore yerab chosang gore yerab chosang mena zamling ma kyang jamnin degri da chodan zamling la mak ching tangbol le sare nibal le sare ta sumbal le yegi nyenga dowa chodan ta yerab chosang singin di mena zamling di nyenga chimbu kan le yore 디 인자 잠링라 고야 도와 미르모레 고야기 예럽 조상 대야 상기기 최나라 예럽 조상기 오 첼레 칸데스 야르겠단 거요메 차산 되셔요와 디레 예럽 조상 공배 삼루 동당 야르게 라노레 신 겔레 지 겔차브로 삼베 셈바 상부 게야 류셈라 디기 tumba 소기 모요 펜도 랍체유 디레 인자 상기기 최디 촉직는 시행유래 대인자 릭네라래 이네 릭네데 간데레서나 공도셰베 펜도된데 유경기 릭네래라데 류셈라 디기tumba 속에 모유 펜도 랍체 예베 릭네 가진시도 문진 제데스 강사 게르문네 롭종다 락렌 콤디 체게 타예바쇼스 다 잠린 데나라 남베상게베 쳐라야 롭종 체겐다 냠린 체게 빼망부 요래 라버래 예 다도야 제망도 두기여봐 마세 아리당 유럽 소체 다 까마지 대쇼와 다 데스야 데도데 데 Mind and Life Conference 도와 Mind and Life says 도와 Mind 세디 아주 낭추에 추기 당에 셈 세디 체 Life 세디 속 생릭바 모던 사이언티스트 저기 속 라고래. 제가 최기 낭병원에 셈스에 대체 모던 사이언티스트 원에 속세 계제시 틴딩이기 돌링 총도 소야 될라 마인 앤 라이프 컨퍼런스 거다. 오다 디 나올로야 마인 앤 라이프 컨퍼런스 되죠 나올로라. 마인 앤 라이프 컨퍼런스 되도와
치게 된데 도와 대바 치게 된도 대도 다가 바가 말해 다가 바가 되는 치게 되와 저기 나와게 부처는 캠댕인데 도와 장동체네 야도 마운드체 되네 말해 배도 거라 딩두기 시행 진짜 당번이 중요 봐도 치 되네 BA MA 되네 doctor of philosophy 되 배들 scientist 배 쉬워지기 개발 차교 된대래 잠들라 깨라 유교 된대기 잠들라 깨라 유베 미디게 아니 경구rum제 모스제 아니 경구rum제라야 소아탑 나란조 총두들레지 소고고도 간선은 낭배 추기 낭라 미지조라 펜도 여대베 신유 링네 빼먹고도 디 링네데 만조로 고고도스 난주 디지 셴네 잠링라마 데셰야 용거레스 오 두스 쳔네 수 링네 파조 아니 모드체야 야 쿠란 중면에 난주 낭발이야 고고 여베 베나 차샤바이나 둘기 남샤 atom 세다오 아니 딘데기 딱 간다 둘기 리기 남샤 슈브딘데 요레 세상 핀주잉이 벤 요레 근데 인자 낭배 추기 나라 신유 내가 여봐 잠링이 미망라 펜도 여베 신유 매나 콩주 대대게 나도 잡아 아니라 야 가와치 그래 지고를 말어 계란수 쳐바래 대바칭이래 남주 두개 가요 말에 오달라고 태문지 않은 되라 그러와다 그러와 좋아 세상 미디게 된 안줄로 토요도 계란수 라고 태문지고 자레면도 계란수 레바데 시부 두개 용이지 레샤스 레바데 두니 계란수기 탭된 줄 나라 띵사부 시부지게 되제 partido sambum patha se andau a atma dagme se andau impermanent be metak ba thamyo namsha se andau shibudinde do stangam su sing men do ste kande je chene shende chigo 그래서 대인자 남바상게 be chene shebe shenyente zamburling kunla phendo yobachires odati deswa europe so ngobo yarge che dedo pardesishu dedoa Mind and Life Conference Mind and Life chik dire doa mi digi ki kolla samlo sartu se tindregi chongdu yore rewa dezu de chige de khaba chumurda nga de chongdu le thengma ni do yore di takwa yogudu de khaba chumure sha de odi dire de takudune de ma je 개왕 솔라 숨쉬 낭심바 데데도와 야데 마이넨 라이프 세지 도와 어도 디게 가르친 거라나 아리다 유럽라 속바 딘데기 치게기 미임바 이나야 뜸바 좀 된데 유송샵에 추즈라 도난뜨기 요레스 도난뜨기인데 저배 캐바 남주제 깨다 여자가 딘데레 마도 다가바가데 말했다 그러와 딘데 인도들 뭐보 yar게다 댕럽기 신윤의 천리 자체에 개컵다 롱벤나 토림랍제 천 신윤기 딘네 망변낭도 낭주의 송배 낭배 천리다 떠줍 부디스 사이언스 부디스 필로소피 떠줍 곰줍 부디스 메디테이션 앤 프랙티스 소 롭종 제베 람스 서드 제다 제시 덴바르다 아리기 랍다 망부나라 고축차래 갸가기 랍다 든조나라 고축이 요래다 낭베기 신윤된조 낭베기 곰기 거든조 섬르릭바 사이콜로지 된조 달롭존 제가 고축 먼저 안다 파유를 빼 제르레도와 까빠 마세 뭐네 자네 쉬우지 나 가와 도나야 갸링 땅댕에 다오 땅 댕장다 딘데 제댕이지 마도 따도 거라 땅이는 롭존 책이 인다 땅이는 제랍쇼 땅아주 제와이에서 들에 꼬뽀 쉬우도와 땅아이 계절 망고 얍살 땅 나랑 책 쉬그러지 얍돼가지고 뒤쪽에 돼 겸전 되래 로와 그래서 카포도와 저잔데 저잔데 뭐 인도 또 시작이 아주 슉자고요 망부도 상고도 그래서 어디래 야 어디 송다 अब जुन प्राय भन्ने हो भने आजकल विश्वमा जताततै पक्षपात भेदभाव जुन एउटा रहित सिधा सादा जो विद्याका ज्ञानमा कुशल भएको दूरदृष्टि भएको धेरै मानिसहरूले बौद्ध ग्रन्थमा उल्लेख भएका विज्ञान दर्शन भावना आदि ती गम्भीर तथा व्यापक विद्याका गुणहरूलाई प्रशंसा गरेका छन् जुन अब विश्वभर अघि हजुर जुन प्रत्यक्ष रूपमा देखिसक्नु भएको छ लाइफ एन्ड माइन्ड
माइन्ड एन्ड लाइफ कन्फरेन्समा चाहिँ देखिसक्नु भएको छ। विश्वको जुन चर्चित साइन्टिस्ट लगायतका विश्वको विद्वानहरूले चाहिँ बौद्ध दर्शन, बौद्ध धर्म तथा यो सिद्धान्तहरूलाई किन चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ पछि परिरहेको छ त्यो हामीले बुझ्न सक्छौँ। धर्मलाई स्वीकारोस् वा नस्वीकारोस्, विश्वका सामान्य सत्व भजनका हितकारका विशेष मनुष्य जातिका विवेक समृद्धि सभ्य भद्र आचरणको विशेष गरेर यसमा चाहिँ गुरुले बताइसक्नु भएको छ। सभ्य भद्र आचरण भन्नाले हामीले राम्रो कुशाल बानी व्यवहार, राम्रो सोच विचार यस्तो भयो भने पक्कै पनि हामीले विश्वमा चाहिँ विश्वयुद्ध हुँदैन भनेर गुरु बताउनुहुन्छ। जस्तै फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकेन्ड वर्ल्ड वार यसमै भएको छ। फर्स्ट विश्वयुद्ध र दोस्रो विश्वयुद्ध पनि किन भयो भन्दा यस्तो ज्ञान गुणको कमीले पनि सोच नभएको हुनाले पनि यस्तो विश्वयुद्धहरू भएको हो। सोचाइमा उन्नति, आफूभन्दा अरू र निजीभन्दा सर्वजनिक, यो विशेष गरेर हामीमा बौद्ध धर्मले सिकाउँछ। आफूभन्दा अरू महत्त्व, निजीभन्दा सार्वजनिकलाई हामीले महत्त्व दिन सक्यो भने पक्कै पनि हामीले शान्ति ल्याउन सक्छौँ। ठान्ने राम्रो सोचको विकास, यस्तो सोचको विकास गरियो भने शारीरिक र मानसिक सुख शान्तिको सिर्जना आदि ठुलो वास्तविक लाभ भएको एक महत्त्वपूर्ण विद्यालय स्वीकारी अध्ययन र अभ्यासलाई व्यवहारमा उतार्ने असङ्ख्य रहेको छन्। अझ विश्वभरि नै यस्तो मानिसहरू चाहिँ विद्वानहरू हामीले देखिरहेको छौँ। यति मात्रै नभएर अमेरिका र युरोप आदि भौतिक विकास भइसकेका र आधुनिक शिक्षा तथा विज्ञानमा ठुलो उपलब्धि हासिल गरिसकेका देशका विभिन्न ठाउँमा उच्च स्तरका विद्यालय लगायत धेरै शिक्षा सङ्घ संस्थामा बौद्ध धर्ममा उल्लेखित बौद्ध विज्ञान, विशेष गरेर बौद्ध विज्ञान, दर्शन तथा भावना आदिको विषयमा अध्ययन अध्यापन गर्ने नयाँ परम्पराको विकास हुँदै गइरहेको र गर्दै आइरहेको त्यस्ता क्रियाकलापहरूबाट हामीले बुझ्न सक्छौँ कि बौद्ध धर्मको कति आवश्यकता छ। साँच्चीकै यदि विश्वकै मान्छेहरूलाई चाहिँ यस्तो लाभदायक फाइदा पुर्याउने धर्म होइन भने यस्तो महाविद्वानहरूले चाहिँ पक्कै पनि बुद्ध धर्मप्रति लागिपर्ने हुँदैन थियो। त्यसैले यस अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भएको हुनाले पनि विश्वको साइन्टिस्ट लगायतका विद्वानहरू चाहिँ अहिले जुन परम पूज्यनीय दलाई लामाले यहाँ टिचिङ दिइरहेको छ, परम पूज्यनीय दलाई लामासँग छलफल गरिरहेको छ, जुन एउटा बाहिरको वस्तुहरू र बौद्ध विज्ञानभित्र दर्शनभित्र भएको कुराहरू अहिले विश्वभरि नै यस्तो माइन्ड एन्ड लाइफ कन्फरेन्समा चाहिँ छलफल गरिरहेको छ। यो कुराहरू हामीले स्पष्ट तरिकाले बुझ्न सक्छौँ। मुने इंदा जो पायुल या नंगशुर लोचों पे शेसे क्यों बरेशा पे मुने दिचे तपेना छिगे दिदे ता दुआ ता दिजुला nganzu temba sangi chomden de singi ji yor da sene to ngode chegorela chomden de gi che de ende res la gora ta didu nganzu gi gyaling da buk da doje tebo tang de da de ki de chin chin ngode che na kozu dam de gyaling da bu tu na nangje la gawu yong pa je de ru rồi ta ta tu tiếng sang bé xíu chỉ thar đồ chuyện đi đinh 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 ta kibrus ta yor wa jang jang ja de kibrus chu chu chik ta khari pen do yor da rồi chu se di khau chan na chu ta chu khau chan na chu da chu su du sang ba sim gi nang la tung ye chang ma te king gi tungar gi gyu dang zi chu pa la chu la da 당진 가리 고코로 최고 말해 당진 매바데 당매 또베 시럽게 매바서 그래 당매 강인 고코로 최고요 말어 다네 땅니 당진 쪽에 쓰고라다 질러를 들에 쫄니 당진 가와줘 다 까고 쇼로 다 딘데 쪽에 쏠라 상게 가래서는 고추고 말 최 가래서는 고추고 말 긴들 가래서는 고추고 말 군주 숨고라 고 맞춰 발라 다빼 하고로 와 띵에 나가서 라게 매다 겨울음지 랑게 송요래 곰불루주기 차라야 도지 두부터 되게 된데 잘야 면도스 옛나야 케베 왕보 냠랭기 딩마 동아 강라 인다야 된다 태와 상기니바 루줍샵 쓰고르다 상기니바 루줍샵 그러와 진짜 간주 알레 당보 뭐네 오네 야 낭주기 롭종도 저 당긴 얘기 랍소 퇴바 술네 론데 되녀 퇴바 삼바 곰바 두즈 아니 신네가 갑둘레 용데
ngagi lobjong che ta nyamne chele ani chine digital ga che da nyamra ji yorwa ta deshe gyabso se du zamul hölö da nye de chö singi de kyola deshe gyala nima dyung gorgire laga che yorwa da rowa pena ngala deshe gyala na nima dyung gordo khawre chö rowa ta de chö ge dodang shen ra da ta she khapore 저다 남쪽이 류기 최제야다 나기 최제야라 시부지 슉약도 샘기 최제야라 슉제 약면도 데 마게에 따데 샘기 최제야라 롭종 거라 매봐 롭종 도난 거라 되기면도 제상 원리 전에 시ገብ에 대화나라 가르송을 로베 아얀 대회 이슈기 최다 힌 이슈기 최대 망체와 나기 제 최래라 말했다 힌두다 이슈처 망쳐와 류다 나게 제게 처레스 레다 이슈된조 땅양 시부된의 땅야여 시부된의 제여다 힌두된조 이슈를 띵사바여래 띵인진 거매된의 때즈여래 삼den기 무시승이라고 되게 거매 때즈여래 로와 되게 레스 저 남바상게 왜 최디 류다 나게 제여래 때 조sem게 제 처레스 최디 제 각셔레스 이나야 제나 누바 체쇼레스 펜도 체쇼레 디송요레 낭베 체디 조 셈게 제게 체인스 룽하게 제체 마레스 조라기다 제다 요로와 조디 마레스 제가 드레임바 인자 네 가리슈고라나 페나 덴디 잠불링기 미페 통겨여바 퇴겨여바 남주제 덴도 덴데게 아니 제 투즈 덴데 다 땡선 잠링 야게 도로와 덴데기 베 잠링 야게 덴데 도 셰 야게 도데 다동 안조 룽하게 최제 최로 퇴선 공소 마체나 슝만 안조 뿌구뿌구게 안조래 닝지 공그르다 하고서 나 부라부레 알았다 사이테요 에스테요 동시가레 에스에서 가레 장중 가레라 에스토 아니 또그 몽데기 대바증에 안다뷰 사서 덴데랍 아니 슝바드조 제데기 gem바길 최데라 나와만도 제당데라 코란주기 최제당 사바디 롭종쟁에메 아니 팅두기 셔 아니 야캬 마캬 두지게샤 पाइलाको धर्मलाई विश्वास छैन धर्म सत्य कसरी गर्ने हामी थाहा छैन अब हामी मोज गरेर बस्छु अनि तुक्छु त छैन दिइन्द थान्ता पोपो मोमो पापा आमा छेल थेपा युदिने नाङसुगी दोताङने क्यांगुरुमजिङ लाबन नाङसिङ थेसम गोम्बा छेने पोपो मोमो पाला आमाला नाङसुगी दोताङ यापुदि यना अनि पुगुदिन जोला देशे यापु यापथु पुगुदु लांगा देगाम दोतु 상안주 단다기 거래 야야다보다 인저 표야다고 딘디기 제당들라 쉔게도 싫어 나와두고 말다 더도 삽삽 맞히시는 인저 표니까 추톨라에서 데톨라에서 싱도 될 미교불 때네 야그를 그래 왔다 교불 좀 도야도 야신의 랑자 대디기도 와다 데려와 다야 즉 최신소나 인저 풀 겸센디레 거바디레 표현대로 되셔야요 최야구시에서는 다 싱도표, 드메표, 카다표, 겸센대로 거바대 대시 차상이야요. 저 로종 야구 맞췄는데 대시 야요 말다. 배 가고래. 진짜 근데 이 인자 네 달린 고급 되들 때는 투지스 규로 첨부지 땅 거고도 맞은 낭추 제당대 대송아 디지슌데 총. विशेष गरेर अब नेपाल जुन हाम्रो देश लगायतका जुन हिमालयन क्षेत्रमा यो एउटा हामीले जुन वास्तविक जुन अघि भनेको जस्तै महासिद्धि पुरुषहरूले जुन परम्परागतमा जुन क्रमबद्ध रूपमा धर्म गर्ने विधिहरू जुन देखाएको भए तापनि हामीले नजानेर अथवा चाहिँ अध्ययन नगरेर अझै पनि हामी चाहिँ फसिरहेको छौँ अझै पनि बुझेको छैनौँ यो कुराहरू भन्ने कुरो विशेष गरेर हामी पूजापाठ र चोइ सम्बन्धी हामी धेरै जान्छौँ र चोइ भनेको विशेष गरेर के हो भन्दा चोइ भन्नाले नष्ट गर्ने काट्नेलाई चोइ भन्छ जस्तै आफ्नो आत्मग्रह जुन आत्मग्रह भित्रीको छ जुन आत्मग्रह भनेको चाहिँ किन अविज्ञ अज्ञान त एउटा छ आत्मग्रह त्यो आत्मग्रहलाई नष्ट गर्नुपर्छ पहिला त्यो आत्मग्रह चाहिँ के हो भन्दाखेरि सबै प्रकारको हामीले दुःख कष्ट समस्या उत्पत्ति गर्ने एउटा आत्मग्रह हुन्छ त्यो आत्मग्रहलाई काट्नुपर्छ चोइले जब चोइ त्यो आत्मग्रहलाई काट्नको लागि हामीले के चाहिएन अआत्मको ज्ञान चाहिन्छ अआत्मको ज्ञान भएन भने आत्मग्रहलाई हामीले नष्ट गर्न सक्दैनौँ काट्न सक्दैनौँ जब अआत्मको ज्ञान हुनको लागि त हामीले के गर्नु पर्यो त क्रमबद्ध रूपमा जुन आधारभूत जस्तै हामीले जुन महासिद्धि पुरुषहरूले देखाएको मार्ग छ उपदेशहरू छ त्यो क्रमबद्ध रूपले हामीले पढेन भने हामीले अघि
ठुलो ठुलो ठाउँमा गएर हामी जम गरेर माथि जान सक्दैनौँ। यदि गयो भने जस्तै अघिको जस्तो हामी यदि त्यो ठाउँमा पुगे तापनि यदि कुनैले प्रश्न गर्यो भने तपाईँले चाहिँ जे गर्नुहुन्छ भने तपाईँलाई बुद्ध भनेको के हो, धर्म भनेको के हो, सङ्घ भनेको के, यदि कसैले प्रश्न गर्यो भने जब बुद्ध धर्मसँगै हामीले बुझ्न सकेन भने आत्मग्रह भन्नेलाई नष्ट गर्न सक्दैनौँ अघिको चिजहरू। त्यो भएको हुनाले कुनैले प्रश्न गर्ने भन्दा अगाडि मैले के गर्नुपर्ने रहेछ, सिद्धि पुरुषहरूले कसरी क्रमबद्ध रूपमा देखाएको रहेछ त्यो बुझ्नुपर्छ भनेर गुरु। जस्तै दलाई लामाज्यूले जुन अरे नागार्जुन जुन एउटा हामीले देख्न सक्छौँ उहाँको तस्बिरमा, उहाँसँग केही पनि छैन, सिर्फ ध्यान तपस्या र उपदेशहरू, बुद्धको धर्म सङ्घ रत्नको ज्ञानहरू परिपक्व उहाँसँग पूर्ण रूपले छ। त्यसैले पनि अरे नागार्जुन लगायतका जुन परमपूज्य दलाई लामाले जुन भन्ने गर्छौँ सिद्धि पुरुषहरूले कसरी क्रमबद्ध रूपमा अध्ययन अभ्यास गर्छ त्यो हामीले चाहिँ उदाहरणसहित हामीले लिनुपर्छ भनेर गुरु बताउँछ। त्यसैले पनि बौद्ध धर्म भनेको एउटा बाहिरी रूपमा होइन कि आफ्नो मनलाई कसरी चिन्ने, पहिला मनले गर्ने धर्म हो भनेर गुरु बताउँछ। तर बाहिरी रूपमा हामीले छ्याक कोरा मलमहरू पनि गर्न त गर्छौँ, त्यो पनि गर्नुपर्छ र त्यो मात्रै नभएर विशेष प्रकारको हामीले मनले गर्ने हो। त्यो पनि कसरी, अध्ययन चाहिँ पढाइ गरेर अध्ययन गरेर मात्रै मनले बुझेर अघिको चिजहरू क्रमबद्ध रूपमा गऱ्यो भने हामीलाई फाइदा गर्छ। र भविष्यमा हाम्रो यति युथहरू जुन युवा युवतीहरू छौँ, यदि हाम्रो बुवा आमाहरू चाहिँ धर्म गर्छौँ, छोपा गर्छौँ, कोरा गर्छौँ, त्यो पानीहरू चढाउँछौँ, यदि युवा युवतीहरूले चाहिँ तपाईँले किन चढाउनुहुन्छ यिनीहरू, जस्तै हामीले फलफुलहरू महँगो छ झन्, त्यो फलफुलहरू महँगो फलफुलहरू ल्याएर चाहिँ चढायो भने तपाईँले यो किन चाहिँ के कारणमा चढाएको छ यो चिजहरू हो, त्यस्तो धर्म बुझेन भने हामीले व्याख्या गर्न सक्दैनौँ। त्यो कारणले पनि हामी राम्रो र अध्ययन गरेर सकेपछि चाहिँ यो प्रकारको एउटा ध्यान गर्ने तन्त्रयानभित्र पस्न सक्यो भने अति उत्तम हुन्छ। त्यसैले पनि हामी क्रमबद्ध रूपमा अध्ययन गरेर मात्रै हामीले धर्म गर्नुपर्छ भनेर गुरु बताउँदै हुनुहुन्छ। हो या तातेनमा तातेदा नाङबे छिरि तरु गुम्रु सोलो लोजन चेलामजो सादु जियुस तातिसुगो खोंसे बोले सुंबे फेयने नाङचुलो थेपाते लोजन चेबा येना तेला तेने देवा दुंगल gi gyu खाई सिंग्रेस देदु gi gyu पेना देवे gyu गेवा दुंगल gi gyu दिपा यिम्बा सिंग्रे दिशेने langja kari torja kari singres dedu gi gyu gidi langdur so gi shejayi chugi nisu mangbu shi shendes ta mangbu su de ren lai mar pe mangbu yorwa shedes ta chu di lobjong che ne peyun chu de samlo tong dang xiao o yar ge dugre nye de tong su da pedikora tingdu gi shenyun de kyuni megen gi mida samlo tong da gyobu yin bare tingdu기 시위 시부지 톱네 빼찌찌찌 랭잉이를 따지 간다 디그리라레 잉잉이라레 생에 있나야 삼로 동당 할레베 교부된데 도다 로와 저도 디인데 낭추 롭종 제바 있나 지당기 시위 야게 도와 마세 통계 토게 그러 마세 삼로 동당데 빼 마세기 약부차 그래 라보다 삼로 동당라 믹스 교론 도와당 텔레 기디 랑돌라 슈바나 추짐길라바 넘버 타발라 때네 디과 미게와 주소 빵바탕 디빵데 세드리야 랑이 예럽 조산라 네데 미제 된된당 개와 치마냐 년주 동안 용무거바 덴로 하다 미르게데 덴주 디기 토베 페예 디버도 줄로 अब तलबाट सूत्रमा भन्ने छ, सूत्रमा उल्लेखित लाभ यस प्रकारका छन्। बौद्ध धर्ममा श्रवण अर्थात् अध्ययन गरे भने त्यसबाट सुख दुःखका हेतु, जस्तै सुखको हेतु के हो, दुःखको हेतु के हो त्यो बुझ्छ। पुण्य पाप के हो, यया उपाध्याय भन्नाले यया भनेको चाहिँ लिने, उपाध्याय भनेको त्याग्नुपर्ने, के हामीले लिनुपर्छ के त्याग्नुपर्छ आदि धेरै ज्ञाय धर्मको गतिविधिहरू बुझेर विचार गरिने तरिकामा विशेष उन्नति हुन्छ। ती श्रवण मार्फत पुण्य पाप यया उपाध्यायमा प्रविष्ट गर्दा विशुद्ध शील शिक्षामा आश्रित भई 10 अकुशल कर्महरू त्यागेर यस जुनीमा पनि शिष्ट भद्र आचरणका साथ अर्थपूर्ण जीवनयापन र पूर्ण जन्ममा पनि दुर्गतिको, जस्तै दुर्गतिको दुःख कष्टहरू भोग्न नपरी सुगतिमा जन्म लिएर सुगतिको सुख शान्ति प्राप्तिको लाभ हुनेछ। तातरिन्दे देवदि गाला देबदु शारो दि मेन्जे दे संगिसु ता दे परगि थोने चिक्तंगुइ नांबे छोला थांदंगे दिमादु देशे ग्यायो मारे गे देशे गेबा छिबे काला
낭초라 롭종 제네다 캐바 침부차 잠링 딩제 강라 잠링 딩제 강라 레토야 여바 딘데게 데셰데 갑차네 낭베 철로 롭종 제네베 셰랍 릭바 할레베 침부차네 ngaranzu chegi densa sum ani chegi ta dinde gi dang lai pe lobjong chen ne keta shibu cha de wa dinde yore nya par chingi ji te na o dema tongbu ru mu chen sa war da ta di gala dema lo chu ku khong ma yore dema lo chu ru ku khong ma de gyawang kun ni chu sum be kap la phe na la ya kang gyur lo la sim ge lo la yu kang gyur da kang gyur lo la yu ke mi thama de re dema tongbu ru mu chen 젠다 테베 개봐요. 어디기 기록 데마동베 콩라 제압스 숨기 숨붐 용조로라 요래. 다 베드 딘데타 팅상 용야 요 말와. 파라 갱이마 간제 샤구르 켄 루무체스데레. 다 콩베 날렌다 펜디타 치기 툴바레 시고레. 두분로 셀링게. 베 케바 시부지레다 하람. 데네 콩 짱구르 무친기 똥방이기 게게레. 자시 직진 콩자는 티인송래 파라갱이 마간제 쇼 단저죠래 로와 할레베게 개발해 단기 데모 동부로 무전도와 데모 동부로 무전기 디송래 나이 기루 나라 동방이 신경이 요송래 직디레 파라갱이 마간제 하송 할레베레 다디 두부교베로 무지 키줍니 되네 대산네베 기실 하람 아니 차장 땅나 ngala phe donga niga kebache dene nga chege kharsu gre gyudu gyumela mutune dena gandin tibala phege yorba ta khong gandin tibal tona mingchbu chagrowa ani chö yakbu yungu mares nga pe cheju lujila sangge yugoba topgu dus chidene yimba yinza chö nyamle yakbu chigi segi tudo yore tudo yoba yinza tada de tu gyoberum judowa khonggi deshowa 콩라 간디 쉬바레 데모 동베르 무잘라 데모 동베르 무저 코라도스 페라와 아니 투부교베르 가자 투부교베르 무쟁기 아니 숙사 강바 껴보지요 아니 코랑기 고양이 다감지요래 까 팍팍 지마도요 말 닝바 아니 데모 동베르 무잘라야 샤라 페로제슈 나 샤라 페 다감디 마팅 데가나 슈글랍 차숨프 간디 쉬레 땅아 체주 리젤라 상게게 되바두스 데레 임바 인자 마르마레 공다 땅 내게베 최로 퇴바된데 체인 삼바된데 체인 데레 임바 인자 아니 나 아니 벨거라타 자당 리드바 주주 멜란나신 자당 리드바 아니 저게 릴레야 도야게 되바도 안 딘데 도나 자제와 체나 간디도 디그르베 슈버레 아니 콩기 가리 송르서나 다다 콩르다 송게 콩레 데모 동병기 다케라 세지 루지라 상기기 메나니 네줄로가레스 세지 루지라 키란 상게 예나 자제와 난고그래 송레 응아르기 기부 담바 창마 자제 낭네 아니 세지 루지라 상게와 샤다레 센 디송네 아니 베 타제인 송레 타제네 규도이나 규메이나 찔러 쉬어 패전 공동가 디 공초도 와 규도이므다 아니 규도네 nga 롭종낭 차와당 아니 람상 트치버레 트치네 아니 릴레야 트 아니 참민루께 슝마 르우 길룩벤 직동 급경압 중 가고 예매라 르우 길룩벤 나라 지주 멜라 니버다 보시 종인세 콩래 오 할레바 총다 두부교변으로 무체 다디 개외 용진 링지 도창 기름니데 공방양을 되도 니마 줍두이나 쪽게 토담 쉬어버와 다 기름니데 매나 가고로와 어다 된대래 도즈 제네다 고바르디게 드롭도 주대 다 된다 돌되나 알드스가다 된수 상이레 곰개베기 tumdedirwa de sangi shugiche da darin de neji gangla sha diji dorduju songrona ani samsha chuju जुन हामीले कुपर अथवा चाहिँ तस्बिरमा हामीले देखिसक्नु भएको छ जुन महासिद्धि पुरुषहरूको र जुन एउटा ध्यनमा रिम्पोर्चे भन्ने एउटा छ र उहाँ महासिद्धि पुरुषहरूले हामीले प्रत्यक्ष रूपमा देख्न सक्छौँ कङ्ग्युरभित्र भएको सबै कङ्ग्युर नै याद गर्न सक्ने शक्ति अहिलेसम्म लगभग यो विश्वमा यस्तो हामीले देख्न सकेको छैनौँ र त्यो समयमा उहाँहरूले कङ्ग्युरै सबै यादमा गरेर कङ्ग्युर भन्न सक्ने भनेको कस्तो सिद्धि पुरुषहरू रहेछ हामीले अनुमान लगाउन सक्छौँ र त्यसरी नै एउटै अब गुरुहरू उहाँहरूको एउटा परम्परागतमा
गुरुहरू आउनुभएको छ। त्यसैले नै उहाँहरू एक आपसमा जुन एउटा कसरी सिद्धि प्राप्त गर्ने, कसरी बुद्ध प्राप्त गर्ने भन्ने विषयमा छलफल गर्दाखेरि म एकै जुनीमा पनि म एउटा बुद्धता प्राप्त गर्ने मेरो इच्छा छ, म गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुराहरू उहाँहरूको विषय गुरुलाई एउटा अनुरोध गर्दाखेरि तपाईँले एउटा श्रवण अथवा चाहिँ अध्ययन र एउटा चिन्तन गर्ने ज्ञानहरू भयो भने विशेष गरेर ध्यान तपस्यामा लाग्नुपर्छ। ध्यान तपस्याद्वारा नै हामीले बुद्धता प्राप्त गर्न सक्छौँ। त्यसैले पनि यस्तो महासिद्धि पुरुषहरू हामीले प्रत्यक्ष रूपमा देखिसकेको छौँ। त्यसैले पनि एउटा बुद्ध धर्म भनेको चिजै एउटा भनौँ न एउटा सोच हामीले साँच्चीकै रहेछ, साँच्चीको यस्तो सिद्धि पुरुषहरूको चाहिँ अगाडि नै गइसकेको रहेछ भन्ने पनि हामीले तस्बिरबाट पनि हामीले प्रत्यक्ष रूपमा हामीले को गुरुहरू रहेछ यसरी चाहिँ हामीले चिन्न सक्छौँ। 다 다른데 참샤이 당고말람 안딤고 प्रार्थना गरौँ। होय जाम्बे बावो चेतरे